وەکە هەر جەژن خەلکێن ڕۆژئاوای کوردستانê saetên sibê zû de diçin mizgeftan bi armanca got li mêja cejnê bikin. Paş re serdana goristanan û mezarên şehîda dikin. Ta got li ser rihê wan fatîheyekê bixwînin. Şehîdên yên got xwîna xwe rijandine ji bo parastina herêmê ji tariyê û terorê. أري والله هر سلامتين شلوبكن الحمد لله وديت على صبرين ما تهدر هيك يا ربي يوم شلوبكن وديت على خوينا والعردين هيلي إن شاء الله صبرين ما تهدر هيك يوم شلوبكن شهيدي ما حمكانا إن شاء الله خدت على ما تهدش قدا وبلا بستريني خدت على خوينا والعردين هيلي إن شاء الله امید û hêviya xelkên Rojavayê Kurdistanê divê cejna pîroz de ku aramî û aşitî li herêmê belav bibe û ev şer bi dawî bibe. عیدا و پیروز کن و عیدا و شهیدا پیروز کن و وی مناسبه خوش و وی عیدا خوش و سرسره وی ملت در باش بو و ام بحسرت وان هوارانه گولش نگو وی ام ملت ما پریشان ببه و غیری خواه دچدرا کبن و ناموس مرجع خما والحمد لله شفر لا خديرو وسري في ملت مرو Divan salê grîza Sûriyayê de û sedema wan qurbanî û pakrawanan xelkên herêmê bi dilkî sar pêşwaziya cejnan dikin û dibêjin tenê cejn maye ya zarokan û dilxweşkirina dilê wan e. Dara berekat Kurdsat News Qamşlo.